Ingangithi mina igama ngubhayisa ngwanzama bathi ngihambele bathi ngibone bathi ngizenzile. Mina ngeke mfethu ngikutshele into ngokubhayisa. Ingakho noma ngikhuluma ngalo mjito ekuthiwa uNgizwe Mchunu, ngime advise nje kahle ukuthi akeke ayenze le organization yakhe yeBhinqa Nation befuna iphile, asiqale sibone iphila. Angagijimi athi uzobizwa upresident ukuthi abakhulume kuyona. Ukhuluma kanjalo usile ekhanda entweni engakabona ngathi iyaphila yini. Akuthiwe nangu kusuka upresident othile noma unobhalo othile uyokhuluma entweni kanjani. Lapho thina ubuholi bakho sisingamngabasa ngoba ayiphili into sibona ama members sisibona istructure sayo unasi structure, then from lapho ke sesiyabheka ukuthi yini inhloso njengo SACP bayaphila labantu, okhosathu bayaphila labantu maningi. Ngeke ngize ngwabale even ama unions obona kahle ukuthi amele abantu, amele abasebenzi, amele ukuthi kodwa istructure ayaphila, yabo, and anama principles awo. Okhosathu nosathu uyabona baningi ngeke baqede bathwa ngabale bonke, kodwa ama unions aphilayo amele abantu abathile ani structure. Uyazi ukuthi la ngihlangana nobani uyabona, uma sikhulumile siqala la sigcina la makunama challenges udilwa kanjani nawo ngaphakathi before aphumele ngaphandle. Hayi ukuthi uthi une structure kodwa yonke into ikhulunywa la ayikho into ekuthiwa yangaphakathi le. There is no such. There is no such. Try mina ukunipha. Mina ukhumbuleke angikhulumi mina ngokwasemhlabeni mangikhuluma ngikhuluma ngokwasemazulwini. Njengoba ngifika nje ngithi lento kwamanje yabona angibonise. Sangafika ilanga lengathi khona ke sengifaka u7 kuyona. Angawufaka u7 manje. Kuseyokubonisa nje. But ngisangafika no7. Uma ngifika no7 ngisuke ngizofika nezizathu ukuthi why ngisho lonto. Ngoba ekugcineni phela la asidlali la. We can't afford to have a banana republic. La khona umuntu evuka ekseni athi namhlanje ukuthi angithuke uRamaphosa uyamthuka, kusasa ukuthi angithuka uZuma uyamthuka, kusasa ukuthi angithuma uMtolo uyamthuka, kusasa ukuthi angithuka uMagugu Simelane uyamthuka, siphamba kusasa ukuthi angithuke uMakhosi Khoza uyamthuka, namhlanje angithandanga uBonkosi Khanyile uyamthuka, namhlanje angithandanga uDungu uyamthuka, namhlanje angithandanga ubaba uHlabisa wenkatha uyamthuka, namhlanje angithandanga uZwakela uyamthuka, namhlanje angithandanga uPapasi weDA uyamthuka, namhlanje angithandanga uMphemba uNtuli wenkatha uyavuka useyamthuka, uLokhuzana uthuka uNtuli, namhlanje angithandanga uJobe useyavuka uyamthuka, namhlanje angithandanga umfundisi uDube uyavuka uyamthuka, namhlanje angithandanga uZwakela eMnqango uyavuka uyamthuka. We can't afford. We can't afford. Tshela mina ngipha. We can't. Namhlanje ngithandanga uZandile Gumede uyavuka ngithuka uZandile Gumede, namhlanje ngithandanga uZweli Mkhize uyavuka uthuka uZweli. No, we can't afford, bro. Asifuna labantu, sifuna labantu. Angithandanga uZikalala uyavuka uyamthuka, uyabona, angithandanga uPhema Judea Eastern Cape uyavuka uyamthuka uPhema Judea. No, we can't afford to do that. Angithandanga uMbalula uyavuka uyamdelela, umehlela phansi uyamdelela. Hayi, we can't afford. Awuthandanga uKhumalo weMK uyavuka udelela uKhuma. No, we can't afford that. We can't afford that. We can't afford that. La asikhulumi ngobuhlathi la sikhuluma ngereality eyokuthi uma sabantu into ayenziwe ngendlela. Hayi ukuhlohlwa abantu bayahlohlana abantu ekugcineni abantu bakushengula simini khona abantu abavele bathi hayi siyakuthanda abantu asifuni kobani siyamthanda ubani bakwenza isilima wakwenziwa abantu intombazane uthandana nomuntu onemali onemoto kuthiwa hayi miyeke abantu abanemali bazohlala ngawe umiyeke lo muntu onemali ubamba umuntu ofaka amateke All Star akwenzeni ngesicathulo seteke ebhonya ulambe ngisho eswini lo wemoto at least ubekunikeza 1000 aqova utsotsi qethe azobamba inkunzi kini. Angithi phela kwathi wayeke wemoto lo wayethi miyeke lo owemoto akalungile yena usemthathile usejika naye usuyinhlekisa wena. Benzanile abantu umuntu bengathi uyak-advise kanti umuntu ufuna ukufeza inhloso baba. We must always give a fair advice. Hayi lento wenzani ilima into engiyibonile mina abantu la ku-social media benzani ilima bengathi umuntu uyakuthanda kanti ufuna uqhubeka uhlomeke ukuze kusasa masushayeka betha abantu hayi siyakuthanda macingwana siyakuthanda uNgizwe uphuca imoto iJSC bonke labantu basiyakuthanda akhongisho aba u10 abathi macingwana asikuthengele imoto ngoba ihambile imoto yakho baphila abantu basiyakuthanda akhongisho asikuthengele imoto. uNgizwe manje uyilwa yedwa indaba yemoto ethathwa uJSC uyilwa yedwa manje labantu siyakuthanda into ezimenza isilima nje ezimthanda ngoba zithi hayi batshele ngoba ujabulela ukuthi utshela lo muntu lo ongazwani naye. Mzamatshela wena kosa ngokunye ukuthi awumfuni, yabo kosa ngokunye ukuthi awumfuni.
ngenkathi i-event kaNgizwe inama challenges e-workshop babengaya abantu babelinde ukuthi uNgizwe akazanqoba abekho nje abake baya bathi awuthi sotoyitoya sithi ayizwe kwakade ku-empty until kuqale kukhali sound kwayimabe besuka abantu lebehloli khona umthanda kanjani umuntu bengabe uzwa amazwi waphoko ayikho lonto le mhlawumbe umuntu athi uyakuthanda ngoba kugumbela ithuna ayikho lonto le ayikho lonto le umuntu ba umthanda ebuhleni umthanda ebini uma umthanda umuntu uma umthanda umuntu kumele ngabe uyimember yeBhinqa Nation. Manje ngabe unenamba yokuthi mina I am a member of iBhinqa Nation hayi ngomlomo. Hayi ngomlomo. Ninama principles ukuthi yini enifuna ukuyenza as i-organization yeBhinqa Nation abhalwe phansi. You can't produce. Athi umuntu siyakuthanda you are not even a member. Who's fooling who? Yile nto engayifuni ukuthi umuntu umenze isilima azi umuntu abe proud ukuthi ngine support kanti akho support udlala abantu abamenze isilima. Thola bini ukungibhala. Go support. Go support. Babili bathathu abantu ngampela abangathi abathi makuthiwa usenkingeni athi umuntu ngizowa nawe abantu bayabaleka mosenkingeni thola ngakufake thola bini ngibhala mina awukwazi mina ngisebenza inkinga zabantu ezikuma level aphezulu kakhulu ngokuhlukahlukana kwazo ngidile nazo ngokwepower mase ngifika la ngizoxoxa is because ngifuna ukuthi umuntu nginarrate ukuze ni understand and put it to your consideration and take it very serious. But mina ngidinga ukukhuluma kanje mina. Ngikhuluma kanje ngiphinde ngiyisebenze into engiyikhuluma. Ngibona manje ngisho ngithi i-manifesto ye-ANC mabhide kusasa. Wonke ama-comrade azophuma ngomningi bawo. Kuzobe kugcwele lapha. Kuzobe kugcwele. Azophuma nje. Ne-transportation futhi nje izobe ikhona futhi kuzobe kwawa ne-KZN. Awekho aqhamuka kwamanye ama-province. Obe kwawala. Ngaqhamuka ama-leaders nje ngoba ezo-supporter from other province. But nje i-KZN ezobe mabhide. Yabo? I-KZN ezobe mabhide. Ingakho nje njalo mina bengabe ngila ku live ngisuke ngizokhuluma into enesiqiniseko sokuthi abantu all over the world they must learn something out of it at the end of the day, if you know what I mean. Yes, athi umuntu hayi ngiyamthanda ubani kusho umuntu ongakazi uhlale ngisho nayi phansi awuyazi mentality and i-behavior yakhe uma ngabe sehleli phansi awukazi uhlale ngisho awukazi umnikeze ngisho u1000 uthi hayi ngiyakuthanda mfethu ngicela ukufaka i-wallet now umenza isilima ngiyakuthanda naye ajabule ngiyathandwa for what suka ngidlala abantu bafethu papa yini ngizokhuluma nani Sunday kusasa it's Saturday kusasa ngoze ngikhulume nani Sunday afternoon ningixolele kusasa nje nomsebenzi omningi ufuna ngikwenze ngomakhandakhanda ufuna ngikhulume nabantu abanomakhandakhanda egroupini ufuna sezinsebenzo kusasa so njengasho ngathi mawunomakhandakhanda usuke uphethe ukunqoba and ngitholakala from Wednesday and Saturday in number 44 Rocky Ridge Road, Hilali, Mount Vernon. La ungithola khona. Inamba 0798130260. Mawufuna umakhandakhanda uyakwazi uWhatsApp othi umakhandakhanda. Phakamisa idlozi, uletha amandla, ulwa nezilwane, ulwa nemimoya, ungena ohambweni lethu. Ungena kwi database yethu mawunomakhandakhanda. Izimpi zakhe iziphi efuna iliwe yimina. Uhambo ngephasika sobe sileke ku Friday eMidilovo edamini lika makhandakhanda. Zonke indlela ziyakhona. Ungena mahala, only VIP kuphela. Eyobikhokhela. Thank you.